یل جنیدن پان پن پتھر ترو آتا سنجو میانی کنیا چو بلا یہ میں دربار کھاچو قسم ہو بزرگو تو یہ خبر جوانن کیا گئی آت سید خیال بزرگو گر دیزو راس کندت گور چین شامس یلی عیال آرام ترائی پت سنجت وزی میون پروردگاری بارکرم زید کری بورین آیت ام بادشاہ دبس منی چلان سوئی پہلوان اس میں حضر دائی بجر دائی زین رائی دائم توئی چھنا قرآن مجید اسم میون رب فرماون لقد من اللہ علی المومنین از باس فیم رسولا ہو مومنو با ایمانو ہو میانو بندو مانن والو بندو خوش اسبلاب بندو دل تھون والو بندو قرآن زانن والو بندو قرآن مانن والو بندو میانس نبیس پت پت پکن والو یا تھومو منت کیاز تھوت منت عرش والا دپن یہ چھو منت یہ انسان ہتا اس مکلیمس آتا اس حرد لوگمت یا اس زریومت آتا جتون نو بہار رسول کریم آت دودڑیم تس کل سا آو بی بہار مگر یہ تشریف اشرف انو مین تاجداری کائناتن جنید یہ بادشاہ کور ونو میانو ٹاٹو یمس بادشاہ رچان آسا امس آسان خادم تہ آسان امس آسا اعلیٰ پلنگ تہ آسان یوس تھزن محلن من تہ آسان یل جنیدس شامس چھٹی گئی کرک گئی سارسی بغدادس ہو جنید ہا مکلیو جنید سنز گئی نا کرک پہلوانی پیٹ ووت بون کیا ووت چنا چون دور گسن گسن محبوب العالم سندس دروازس پیٹ تت وچتم بابا داودی خاکی رحمت اللہ علیہ کات مقامس پیٹ اس کتیا فتوا اس لکھان لکسس تلکن ات داران محبوب العالمن دوبس دروازس پیٹ بی اگر بکار چھ کی جنید سنز گئی کرک افواہ پھہلے دبک جنید مکلیو امس گو رژھا دلس مز خیال دپن پانا خیال تیز کران باسے ے ونان عاشق رسولہ پانس عاشق رسول ناو کرن والا سا آسک انشاء اللہ عاشق رسول امس گو خیال دلس مز دپن ہاں پان شاید چما گئی غلطی ون گروخ لکن نظرن مز ون سنک بادشاہ پن درواز تہ کرت ون کیا بنی ون مکلیوک شاید دب دب چون گو ختم وچھو میانو ٹاٹھو کچھنا عرش وول خدا فرماون لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم یلی خست چھنا گژھان انسان یلی تھجن تھجن مقامو پہ پنن پان انسان گراوان چھنا یلی پتہ یہ ہیور چھ کھسان امس چھ پانے رسول کریم سنبھالان یلی شام ووت ام ترو آرام میانو ٹاٹھو میانو عزیزو آرام کت ترون آرام ترون بادشاہ سندس دروازس پہ نبر کن دپنس صبح ساڑ بہ کن جائے وتھا مگر رات دم رات اس یمن محلن مز رات اس قالینن پہ بہت آز دپس بادشاہ دپنس عزیز رات چھ یہ نبر کن دروازس صبح نیرزی مے چھک نہ ون بکار یمس ساری چھنا تراوان تمس چھنا یہ رحمتک نبی مٹ ہیوان یلی آرام آوس آرام بقرار گو یلی آرام آوس کچھنا زیونمت کمین کمزورن امس آس کوڑی امی اوسس ورمت بشے امی خاندان تی نسل منز پکان مگر بشے کوڑی مول مشے کوڑی نخوال مے چھن سہار کی اگر با از زین ژے زین رائی میون پروردگار یوتھ یوت نکیا بعض کتابن مز یمو بزرگو یہ واقع اونمت وون امس کنس تلدنس جنید موبر پروائی بہ واتناو یہ چان شش در خدمت رسول اکرم یلی ات نبر کن برانتس پہ تھوک نصف رات گئی تو جنید بغداد یس گو بخت بیدار عرش والا ٲسۍتن یہوے موقع گژھتن اسہ گناہگارن تہ بخت بیدار یس یت رچ نائی لمان عرش والا تمس دت تت نائی تار
یلی نصف رات گئی جنید بغدادی بے قرار آرام چھس نیوان ام لوگ ودن دبن شاید گئی پزے غلطی یلی آرام کیا تھان آرام پیوس جلوگر گو محمد رسول اللہ کیا پتمی جمعہ چھو عرض کورمت میانیو ٹاٹھو امس خاتونی امس تربچی آس دبنس ہو مسلمان ژے کیا ثبوت چھی ژٕ چھُکھ مسلمان چٲنِس دروازس پٮ۪ٹھ آیے میٲنۍ کنہِ میانہِ فاطمہ سٕنٛز اکھ کنیٖزا ژےٚ ژھورُتھ تٔمِس پروٗف ژٕ چھکھا پٔزۍ پٲٹھۍ امے خاندان منٛز ییٚلہِ نٮ۪صٕف رات گٔے جُنید بغدادیس چھُنا اصل وقت وۄنۍ بیدار گژھُن اوٚتتھ تانۍ ٲسِس امے یوت محلٕکۍ وٕچھان اوٚتتھ تانۍ ٲسِس امے یوت ڈسٹرکٕکۍ وٕچھان اوٚتتھ تانۍ ٲسِس امے مُلکٕکۍ وٕچھان آز چھُس رسوٗلِ کریٖم سٕنٛدۍ سٲری اُمتی ممبرن پٮ۪ٹھ دۄہراوان اللہ اللہ جلوگر گو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دپنس ونس جنید میانہ غلام کیازِ گوک بے قرار ودان کیازِ دپنس ٹاٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتس مے کیا رود بہ ووتھس تھز پہ بون ون مگر بوز دپنس جنید ژٕ کیازِ چھُکھ پرواے بران قسم چھما عرش وٲلِس خۄداے سُنٛد ژٕ ہا ووتھُکھ أزۍ تھوٚد ژےٚ ہا ترووُتھ میٲنِس خاندان کِس میانہِ حسبہٕ نسبہٕ کِس میانہِ نسلہٕ منٛز أکِس غلامس پنُن پان وتھرٲیِتھ سا کھوٚتُے سیٖنس پٮ۪ٹھ ژٕ ہا بنیو خاندان رسوٗلُک غلام نہ 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 ژٕ نہ پیوکھ نہٕ پتھر نیرو نیرو دوٚپنس مےٚ کُس پرژھِ وۄنۍ مےٚ زانان لُکھ دوٚپنس بوزٕ وۄنۍ ژےٚ زانانے کٔژ تانۍ نفرٕے ییٚلہِ صُبحس گاش یی نہ یہِ ژےٚ نہ ٲسٕے نہٕ لٲن لگان نیرو دِیِو نظر ییٚلہِ صُبحس گاش یی یتھ دروازس گژھِ لگٕنۍ لٲن کیازِ میانٮ۪ن غلامن ترووُتھ پنُن پان میانہِ نسلہٕ منٛز میانیو قرابت دارو منٛز سلسلہٕ در سلسلہٕ ترووُتھ پنُن پان یِہنٛدِ لولہٕ یِمن بِچھووُتھ پنُن پان عرشِ وٲلِس خۄداے سٕنٛز گژھِ مرضی آسٕنۍ ژٕ گژھکھ روزُن تا قیامت زندے اہل بیتن احترام کرم رسول کریمن حدیثس مز فرمومت تمس سدی معاشر کی دو پروردگار عالمین امن یس یمن عزت کر تمس سدی عرش وول خدا عرشس تل جاے یس یمن محبت آس کران یہوے لامکان کس شاہ سوار سن نواز داوین میانہ ٹاٹہ میانہ عزیز بچ سمکھان ات سفرس دوران اخ بڑ موجاک قسم کر بڑ موجاک سمکان ات سفرس من ام دس امام حسین کن نظر دپنس امام حسین لوگ سی بلا یت رویس میون رسول کریم اوسی بوس دیوان ژٕ کیازِ نیرک مدینہ مز اس چھنا تم دو تاجدارن فرمومت دپنس مے چھ پننیو گوشو بوزمت چون نانا جانن فرموون یس یمن مصیبتس مز بکاری تس چھس بہ شفاعتک ذمہ دار کتابن مز واقع امس اوس نیچو عبداللہ بن حضری قلبی رحمت اللہ سدا دو نیچس ناراض مگر یہ نیچو چمس بج ماجہ بج ماجہ دپس میانہ گوبرا کوت نیرک کوت دراوک امام عالی مقام دراو یوکن ژٕ دراکھا یوکن اور کوت نیرک ژےٚ چھُے نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد فرمان یاد ژےٚ چھُے نا غیرت یوان اگر نہ ژےٚ غیرت یوان عرش وٲلِس خۄداے سُنٛد چھُم قسم چٲنۍ بٔڑ موج نیر امام عالی مقامس پتہٕ مےٚ چھُنہٕ کِہیٖنۍ ضروٗرت ہتن نت نیر ماجہ امہ وونس ماجہ دپنس گوبرا نیر گس کورمک عرش وٲلِس خۄدایس حوالہ مےٚ چھو کتھ بدل ونٕنۍ دپنس نیر کورمک عرش وٲلِس خۄدایس حوالہ یہ گوبر درٛاو کٔمِس سۭتۍ پٔکِو برونٛٹھ میانیو ٹاٹھیو اتھ چھُ منٛزٕ واریاہ کینٛہہ یِوان مگر مےٚ کیاہ چھُے ژےٚ آز باوُن ییٚلہِ وۄنۍ کربلہٕ کِس میدانس منٛز امام عالی مقام امہِ نیبرٕے چھُ حُر بن یزید چھُ أمِس پھران أمِس چھُ لۄکٹُے لشکر سۭتۍ آسان یہِ چھُ أمِس ترٛیٚیہِ لٹہِ واپس پھران ییٚلہِ غم تہٕ پریشٲنی چھنا غٲلب گژھان پتہٕ چھُنہٕ انسانس دٮ۪ماغٕے کٲم کران کرٛہنہٕ ماز ووٚنمے پنُن پان ووٚنمے امام عالی مقام تتھ گۄلاب رویس ژےٚ ٲس یا یِژٕے پریشٲنی دوٚپُن نہ نہ مےٚ ٲسۍ نا لۄکٕٹۍ موسوم تہِ سۭتۍ بہٕ نا اوسُس کھوژان ییٚلہِ بہٕ کھوژٕ ہا تیٚلہِ ما نیرٕ ہا مدیٖنہٕ منٛز نٮ۪بر کیازِ أسۍ ما چھِ کھوژن وٲلۍ پیغمبرن رٔچھمٕتۍ أسۍ ما چھِ کھوژن واجٮ۪نۍ ماجہِ دۄد دیُتمُت أسۍ چھِکھ پروردگارِ عالمیٖن سٕنٛدۍ تٔمۍ جان بازن رٔچھمٕتۍ ییٚمِس حیدرِ قرار ناو اوس
یم خیبر قل تل بائے دست مبارک میں تم سن گلاب اس کیا پروائی مگر بوز ون کیا ام ہرن ونس دپنس ثنیر واپس یہ شیش گئی برونٹ ہے یہ زن ہر بن یزید تمس ہسا دلس مز امام عالی مقام مے تہ ون اصل بنیاد یت کائنات محبت دلس مز گنے ہر بن یزیدس مائی امس گڑ تہ مائی مگر بیا کت تھو جلدی مز یاد ہور تہ نماز گزاری ریش والی ٹوپی والی یت یاد نہ ترے نماز پجمو لینو امام عالی مقامس پت کن یت یاد نہ یم سات حجت پیش کرنے خاطر گو امام عالی مقام کربلا کس میدانس مز تمہ سات ونس اک بدبختن دپنس ونکس نصیحت موقع لاگ نماز گو کس نماز اللہ اللہ یلی امام عالی مقام دراو رات مز کتابن من لکھت امام عالی مقام دراو یہ درمیان جوانن اصل پٹ فکر وند موضوع نبی سند لول یلی یہ دراو رات مز وقت ہاؤس کم تان دپنس امام عالی مقام یپر نیر خبر کیاز یہ روزہ تواریخ اسلام داغ یہ یورے لڑائی کرنے خاطر گومت یہ یورے حالات خراب کرنے خاطر گومت نا 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 یس مسلمان باتھ رومس مز وضو کس آبس بان رٹ قدر کر سہ کت انسان ہند خون بہاؤ خاطر رات من ہاونس وت یل یہ دراو کتابن من میانو ٹاٹو یل صبح گاش آو امام عالی مقام مسلم بن عقیل سندین بچن ہند پٹ بیت ووتمت اوت یتت کال دراو تلوار لگون ات زمینس ات کھت خون قطر ام زمین مز زینب بین ونان بایا یہ زمین چھن سیود کی یہ خون نیر دپنس یہ سوئی زمین یس لکٹس پانس مز مین رسول کریمن مشک ہت بوتل مز بند تھمت وعد گو برابر مگر بوز سارے ماجہ چھنا گوبرن دپان نیرو گوبرو گژھو خدایس حوالہ اور انو میون پروردگار وار کر کائناتس مز اکٲے بین سو کائناتس مز خاندان رسول اکٲے کوٗر سو امام حسین سز بین اللہ اللہ یم دپ امام حسینس میانہ بائی ووند مے پنن پان یمن بینن چھنا پزے داغ آسان یمن ٲسۍزیو قدر کران یمن بین چھو روشت میانہ گن چھو خدا تو رسول وچھان تما گٔژھزیو أسۍ تمن بینن تم منٲیزیو کیازِ اگر بین روزی ناراض روزی میون عرش وول خدا ناراض روزی محمد رسول اللہ یہ بین چھس ونان نا 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 تو چھن بنیوم تو میانہ بائی ووند مے پنن پان تو چھن بنیوم تو ژے چھی تم سی ماجہ دود چومت مے چھ تم سی ماجہ دود چومت ژٕ چھُکھ تم سی شہر خداے سُنٛد بہٕ چھس تم سی شہر خداے سٕنٛز ییٖتِس کالس نہٕ میٲنۍ زٕ گۄلاب گۄڈٕ چانٮ۪ن پایَن بلایہِ لگن تیٖتِس کالس دِمے نہٕ کربلہ کِس میدانس منٛز وسنہِ مگر بوٗزِو میانیو ٹاٹھیو معافیا دیٖزیو اگر 5 منٹ گژھنو وٕچھو موج کیٛاہ گٔے تربیت کیٛاہ گٔے یہ نہ چھُنہٕ خوف مسلمانن یہ نہ چھُنہٕ ڈر مسلمانن یہ نہ چھنہٕ بزدلی مسلمانن یا چھُ استقامت ہاوان ظلم گژھِ نہٕ جبر گژھِ نہٕ مگر استقامت منٛگزِ میٲنِس پروردگار رحمانس یہ چھُ عرش وٲلۍ خداین قرآن مجیدس منٛز ووٚنمُت ییٚلہِ ظٲلم تہٕ جٲبر پٮ۪نے تمہِ ساتہٕ کٔرۍ زِ میٲنۍ ذکر ییٚلہِ ژٕ میانہِ ذکرِ منٛز روزکھ بہٕ کرے دلس استقامت عطا ییٚلہِ ژےٚ استقامت میلی ژٕ ڈلکھ نہٕ میانہِ ذکرِ نِش ژےٚ کرے بہٕ پانے مدد پتہٕ ونے ان اللہ ما صابرین پتہٕ چھُس بہٕ اورٕ خدا یپور تران بہٕ چھُس روزان تمنٕے سۭتۍ یم مےٚ سۭتۍ صبرُک دامانہٕ رٹان اللہ امہِ ماجہِ نی یم پنٕنۍ جانان دوٗر پہم کربلہ کِس میدانس منٛز دوٚپنکھ گوبرو لاسٹٕچ نصیحت کرو بہٕ ییٚلہِ تُہۍ میدانس منٛز ؤسِو میانہِ کَنۍ چھُ عرش وول خدا وٕچھان ییٚتہِ نہ تتہِ ؤنِو یِمن کٲنٛسہِ أسۍ چھِ امام حسینس بیٚنہِ ہِنٛدۍ شُرۍ زٕ یہِ چھُ اَسہِ مامنا نہ وٕچھو غلٲمی کیٛاہ گژھِ آسُن محبت کیٛاہ گژھِ آسُن کتابن منٛز آمُت یہِ بیٚیہِ یہِ موج چھِ یِمن ونان ییٚلہِ تُہۍ یِم پرژھنو یِم پرژھنو ضروٗر تُہۍ کمہِ وطنٕکۍ تُہۍ کیٛاہ وٲتۍوُس تُہۍ کم چھِو تُہۍ کیٛازِ یور آمٕتۍ تُہۍ ؤنۍزیوس أسۍ چھِ امام حسینس دۄشوے بارٕنۍ غلام مگر یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ کائناتس منٛز اکٲے موج بیٚیہِ نہٕ دوٚیِم کانٛہہ موجا یۄس دپان چھکھ یورٕ نیٖرِو گٔژھِو
دپان گھو مگر زند مہی واپس اور یہ واپس ینک چھک موج ونان اور یو سلامت مگر زینب عالم تصورس مز ونان دپان واے ونکس چھم اخ تمنا ییٚلہِ یمن گۄلابن رخصت کوٚرُم مےٚ گٔژھ حضرت حاجرہ سمکھٕنۍ بہٕ وناس حاجرہ ژےٚ نیٖہَے نیٚچوٗ مگر ژےٚ ٲسٕے نہٕ خبر بہٕ چھس رسول کریم سندس باغس رٲچھ کرنہٕ خٲطرٕ یورے پانہٕ برضایہِ رغبت پننٮ۪ن گۄلابن رخصت کران سر پاکس کتی چھی امام سر تن جدا گئی عالی مقام باغے نبوت گو مبتلا جانان چھوم در کربلا عرش والا سون سمن کر قبول اے کریم ربا یہ میں دور دراز علاقہ پہ واریا پس نظر گھان یہ کیا چھک میانہ عرش والے خدائی بہت حقیر تو کمزور آگ سندس دربارس مز نبی سند لول میانہ رب العالمین خدائی یمن گرن من مشکل تم کرک آسان اس دلس من نیک مقصد عرش والے سہ کرک سارے پور یہ بستی کرن آباد حاضر کرک آباد لول ول کرک آباد منگن ول کرک آباد بوزن ول کرک آباد پرن ول کرک آباد آمین